Ekyombeko bwate kiri kumanywa nka Jack Shopping Center omurembo rwa Ntungamo nishigamba kuba cyahirwa omuguru Constantino Butamanya omwaho gwa 2007 President Idi Amin yabinga abahindu mu Uganda. Omwaho gwa 2095 bwa nyuma y'imyaka 23 government ya President Museveni karagira okugarurwa abahindu bone by'obugiga bwabo k'omuhindi Badala Ladda kugaruka n'ekyombeko ekya Porota Nambina ekiri kuhondanirwa meya Jackson n'omuguruso Butamanya. Ntabwo ecyo bintu enjo kumangu ne yanje ebintu ebikozirwamu byone byakozirwamu ndumu n'ebintu byanje byone ngweno ogwa kija yakiba arikurabira mu rukutana niwe yibere kizimbe eki wena Jackson kandi nyino buhame kwarabe nahakanisa ebintu kugamba abito mukoti nyino buhame. Omwaka gwa 1998 omuhindi Badala Ladda kote kamugaruze ekyombeko nawe nkwe kuchuguza meya Jackson mwaka gwa 2012 hari miliyoni 240 kandi abano bw'enshonga zabo ziri mu kote konka State House egemeserezibwe kuzitaha. Tusomye wonna n'ebiriwo byonna tubisoma n'ebizimbe ebiriko kati tugenda okuddako presentinga wanze ndi musave yasindikiddwa office ya State House okujja okopeninga boundaries za practices n'ebbiri eziriko enkayana tulabenga mba wa report batusobola okugonjoola ensonga eyo. Okukyondoza okukwona nikwijaho bwa nyuma ya Butamanya n'omukazi we kuhandikira mukuru w'ihanga amuhondano gw'ekyombeko nicyo kimwe kandi nibenda ngo kibagarukire. Tuyine ekizimbe ekimpande Porota 4 kandi we nagira ngo akagura Porota number 6 tine buzubuna na Porota 4 so ntushaba awukiri kukwataho ka Minister wa Randizi Judith Nabakoba abitahemu na His Excellency President ataho munshongezi atugaruze ekizimbe kitu abwo kuba tuferirwe emyaka n'emyaka. Ogu meya akareta nanka abasirikare ba kanso bija bamwiha mu kifuba babingama bapangisa inzu yagiza mu kifu nubwo ari yaho tayine document nemwe ekwatirine na hanze ejo na Museveni yari wachurire ati yambabwe nsongeje omuntu kwemera kacankara nensi yona bakajangwa Uganda yona n'abashuma kumbe omushuma rugomwe arikwiba abantu abarengero kwetegereza. Jacob Kafure kameya ahamize State House ngono gwera chondoze warinzire koti eyibutamanya yajuriremo. Twakoze research yona twageze Murandizi twageze Entebbe Murandizi icyapa cya tamanya bano kusazamu tewe tikina wekiri tikiri muji niba mugamba muzeyi twakusonye banaye singulimu bade mujali mutwakuyambye kubera muzeyi naye twandutade mukomera gasha kwa damba wizira.